Yeah, Jalofalava to all our families and to all our viewers who love watching our channel, Magic Chef of Samoa. It's been a while, I know it's been a while, but I'm so busy with family stuff. Yeah, viele tu o neta elfo. Yeah, loko mo fo singa lao e. Fai ngai ka ko video Fafkai fo yang ako ngai always comment and always give us feedbacks ina ka me ai ya mi se la ko ro fa penga nga me li mai po afe ko la ko sis ka ko so o nga ka ko video so or kemi ngai ya le wo ko extend ka ko kuka ko so like kirong kuka mo sa ya le wo extend kuka ka ya lo wa makanga ko keu mai la ka ko avoka se extend mai ngai piko mai so yeah, stay tuned. Nalaka, nyarela ko so ka ko waka fo Christmas. Leuso nga ya Nico. So such a beautiful day. But yeah. Wadi ka kung buka. Ya, abu wadi ka kung buka. Almost done. Almost done. Hi, son. Hi. You want to say something? Say hi to all my dad's YouTube fan. Say Hi, Dad's YouTube fan. Please subscribe. Subscribe to my dad. Masang ni makam dulu. Pakum. Later. Very good. Yeah. Lewa. It's 5 a.m. In the morning. Today is Sunday, and it's such a beautiful day, beautiful morning. Praise God always for giving us another chance to live. Praise His holy name. So wonderful. So, yeah. Ako may masang ako kapingan ako. Yeah.
today's episode, it's a very special filming by one of the team from Japanese. Ya, va luaila ma TV1. Ya, o se famungyanga fo ya kakuainga. Ya la sui fo ya se va inga la apu e kako umunge asapa ia. Ya la ko extend na kako buka. Ya kako buka kuai nga sai. Ya la extend na ko e van hoi popo. Ya mame fapenga kako fale ai dia. Ya really malos. So don't miss out. Stay tuned. Love you and see you. Makikina ni tayaw matangufia tuntumu mala tunu ya telele mata lelei wala au kurang apa pena ya naka kwa kukomse film kako video
Thank you. Ya, aku pengen ke Komu. Beautiful morning. Praise the Lord. Maka ko fa kau ama ka ko mea. May sa way way to Ya, aku ka Komu. Baru ka Koko. Ya, salo hui mama ka ko mea. Ya. Ka ko TV. Ka como sa mo nga marka ka ko area ali vela ulo beautiful Sunday kana dulu ya lau girls oka kitu uma wah asu ari pusang ari mucho. Ayah membeli polis kepala hati. Oi, tahu ya? Ya, aku kapubay na umasak ka. Ya, yala alulong roast. Wow nga. Ya, lewa fai ka ko wow. Ya, lewa fai ka ko wow fa ngali la ulu ya male la fa. Ya. Uma ko ya ka ko fai sin keller ka ko ni un sa pa ya. Stay tuned. Sini pe fish fa ngau. Ya, lawa kaol ka ko umo, ya kiningai ya. Lawa, ay ka ko vai su. Ya, ma, ay ka ko falai mo, lawa velar ka ko supo ma pobi.
Ko ka ko supo mo sa mo la saka ya leoka la wo yai mo isimia ya ke leo ka ko me ai la wo yai yele li ngia so ya mai kamanga TV1 ya male au Japanese leo Japan ya mai se ipu e foi ka ko ya ngau singo ka ko me ai wa ka ko style ya ai mau fa foi la ko ai kia lau sa mor kai pela lu au fa nga ile lau ulu ya male lau fa ya male popo ya so pepe ya le nga kai leo fai ai fe ya male oka. So yeah, stay tuned and please click on that subscribe and thank you for those who already subscribed. Ya fai ko nga ka ko video ya angi ka ko meni fo ko manga o ko ki fi lo polar fenga ya kamel mai lalo fai ko feedback pa ko se famungyang kelenga ya mako ngi ya so ya wa mafainga wala ulia mai ngisi ole au TV1 ya se fa king of ile fa mo pa thank you Jesus. So yeah, stay tuned. Ole kako menu le fai nei so ole kalo ole umukalo ole ulu mafala fai ai fe au popo ako mo Samoa malika ko supopovi ole oka falai moa ia malika ko vaisuma steam fish. Yeah, you will see it when our food is ready and you see it. Ya makanya fo yor ka ko mele ala o ma le pu ngai au sai ngai si ka ko si uma foi fala bilo si uma foi share ko no ka ko page la ko page la ya ya si uma ofisili wala ele ka ungol la ko YouTube channel pa fasinga la wilo la ko Tokyo so si ready ka ko clip le yang ala ko foi la le au kelenga so yeah ya le la ka penga ole loko se fulu ka ko mai lo fe ka ko nga keep watching and please click on that subscribe. Ya fali ainga Tao số này sẽ vọc không mất để lâu vì
これはタロイモ。 Squeeze it, squeeze it so that you ギュ can ッとこうやって squeeze it with your palm. Yeah, yes. Then squeeze it. Then you can even break it apart. me to squeeze it for you? Ah, see? So you can break it apart now. で、で、 That's that. ここ食うんだ。おいしい。 Did you want this one? Did you want to try this one? いやいや、 The raw fish. thank you. Very good. Is this okay? Okay, thank you. あ、これと一緒に食べるっていう。これと、Yeah. これ一番美味しい。Very good. これ一番美味しい。ね、柔らかい。これ the leaf is soft, Yeah. Yes. tasty. こんな風になるの？これが what do you call it again? Sa luau. Luau. Wow. Yeah. Balsami. うまい。 Uma. うまい。うまい。Salmon food is the best. Ali susu. Kefi. Wah, mahal. So taro is someone basic food. Pacific. Some of the Pacific countries has got their もう own. 南太平洋は大体タロイモ。 You like the salmon food, huh? Yeah. Octopus, okra, this I don't know what you call that. Alimu. We're good. I'm good. Yep. No, it's the same, but it has different tastes. Yeah. Isingaw kako au malo niya. Wa fanya join med kako ko nga inge sa dia from Japan. Yeah. Ko rula ko ka fao ma. Taste for mai Samoa. Yeah. Ola ko po kala melo fa penga nga ba dua male TV1. Mas famang yang ayam mako de mo po so mako wa bangoa. Kumpaya so mako kau fakawa. Ya. Yo mai masan ya. O ngaman famang mo yala ko. O kako natural normal routine every Sunday. Yo de loku fai le umu. Yala ko na ye fo wa de o mi loku ma. Mau fai la ko ma ke ile kele ai kia la usa mo fa onga ai me o mo ka ko la ile me si so manga. So thank you. Ya, talo for to all our viewers. Ya, kako menu ngalinge ya so Kailali ilang fuwai ya ko may mai ya. Sama ko aingan na sama. This is all our food. We have waisu, hoka, steamed fish, mosa mo, limu, ya. On the gravy nga kako waisu, chukopovi. Ya, mangiu, ya, maluau, ya malau funga fia nga kakuainga Ya, koi kut kau mai, ya, dis kako episode lela laku disi asaan. Ya, say ready for kako clip le fai si va inga le au Japanese ya le Tokyo. Ya, ako ngoi ma voice ngor kako page pa for now. Manguya nga luenga ni va yaso. Yeah. Alufaku, God bless. Love you from Magic Chef of Samoa.